Stojim na obali Dunava i gledam u pravcu Zemuna, bivše teritorije nezavisne države Hrvatske. U prošlom veku smenula se 3 velika sistema vladavine: komunizam, nacizam i liberalizam. 1945. formalno je pobeđen nacizam, a 90. godina komunizam. Na sceni je ostao da suvereno vlada do kraja istorije liberalizam. Ali ovih dana smo svedoci da su uzdrmani i temelji liberalizma. Danas je u posetu Beogradu stigao prvi čovjek svetske politike. Njega će zapadni mediji, zapadna kultura i kulturalisti optužiti da je on grobar liberalizma. Putin se ne osjeća tako. Na njegovu adresu stići će optuže da je doveo i Trumpa i Trumpiste, i Brexit i Brexiste. Da li je to baš tako? Kada je u prošlom veku sa zapada stigao komunizam, a posle toga nacizam, bilo je to vreme u kome je radnička klasa osjećala da na sebi nosi ekonomsku moć, a da joj je uskraćeno političko pravo da vrši raspodelu stvorenog bogatstva. I zato je komunizam na plećima nezadovoljnih radničkih deputata pobedio i ustoličio se. Taj isti radnik i u zemljama liberalizma imao je većinu i borio se štrajkovima i na druge načine za poboljšanje svog položaja. Čovjek kao čovjek ima 2 svojstva. Jedan, da se menja u fizičkom, u tome kako obavlja fizičke aktivnosti, i drugi, kako obavlja kognitivne aktivnosti. Čovjeka koji je pre toga radio na njivi nije bilo teško osposobiti da bude pomoćnik mašina prve industrijske revolucije. Ali čovjeka koji je pomoćnik mašinama prve tehnološke revolucije nije lako prevesti da bude pomoćnik veštačke inteligencije. Veštačka inteligencija podrazumeva preuzimanje poslova iz domena spoznaje, emocija i želja. I taj čovjek mora da posjeduje sasvim druge alate, da prepozna i osvoji biohemijske procese unutar njega. Onaj prethodnik je valjao da po unutrašnji sposobnosti potrebne za upravljanje svetom van njega, a današnji bi trebao da se upozna sa samim sobom i da pobjedi sebe, da prevaziđe sebe. I odatle veštačka inteligencija i biohemija su nešto što pravi Brexit i Trumpa, što pravi granice tamo gdje ih nema. Iz prostog razloga što oni koji imaju danas ekonomsku moć i političku moć osjećaju da će izgubiti i jednu i drugu ako ne krenu u procese u koje su krenuli. Ruska revolucija, kubanska revolucija i kineska revolucija su bile revolucije u kontrasmeru. Tamo su nosioci ekonomskog progresa bili politički obespravljeni i oni su išli u tu logičnu borbu. Danas
Trumpovi i Brexitovi sledbenici ne misle tako. Oni prosto imaju ekonomsku, kao što sam rekao, i političku moć i žele da je zadrže pred nadolazećim promjenama. I zato liberalizam trpi pritiske i puca na njegovim osnovnim branama, jer to nije više ideologija većine. To je ideologija većine koja je postala suvišna i koja više ne traži uvećanje nadnice. Ona traži mjesto u radnom procesu koje neće nikada dobiti. Dakle, danas je ta borba teža nego juče, jer veštačka inteligencija ne potiskuje samo u domenu fizičkih aktivnosti čoveka i čovečanstva, ona ga potiskuje u domenu medicine, advokature, umetnosti. A to znači na svakom mjestu na kom je čovjek angažovan. I zato se pojavio Vladimir, kome danas Beograd organizuje dobrodošlicu. Hvala.